Ndabasuhuje, iyi ni Intego Official nk'uko dukomeje kubana mu biganiro bitandukanye, nongeye kubaha ikaze muri aka kanya muri iki gitondo cy'umugisha gikomeye cyane, mbahaye ikaze mu kiganiro cy'aka kanya cyihuse. Murabona ko Trump yatanze remarque ku bijyanye n'ubukungu mu gihe yari mu nama remarks by President Trump at the World Economic Forum. Iyi remarque yayitanze ubwo yari mu biganiro bijyanye n'ubukungu cyane cyane muri Amerika, arongera atanga iyi remarque nk'uko muri kubibona hano kuri tableau zanyu, avuga ku ntambara iri kubera muri Congo nk'uko mubona amafoto agaragaza uduce dutandukanye twa Bukavu mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Congo. Murabona amafoto atandukanye y'utu duce M23 imaze gufata, imaze gushira mu biganza byayo, ariko Perezida Donald Trump yavuze amagambo akomeye cyane kuri iyi ntambara, avuga ku bijyanye n'ubukungu bw'isi muri rusange, avuga ku bijyanye n'ubukungu bwa Afurika, avuga ku bijyanye n'imbaraga z'imiyoborere, disipurine, gushaka amahoro, agaruramo n'u Rwanda, avuga ko u Rwanda ari igihugu cyashoboye gukora icyo bita peacekeeping, kikagira aba peacekeepers beza cyangwa se abarinda amahoro, bafite ibigwi nka za Cabo Delgado ndetse n'ahandi hatandukanye cyane muri Mozambique, Khartoum muri Sudani. Avuga ku Rwanda cyane, avuga kuri perezida. Twihuse rero tudatinze, reka mbasobanurire inyandiko yashizwe hanze yavuzwe na Donald Trump. Donald Trump speech to UN by punishing Rwanda is a big mistake. Yavuze ko guhana u Rwanda ari ikosa rikomeye. Ladies and gentlemen, we have to be smart. Tugomba kuba inyangamugayo cyangwa smart, very smart, tukaba ku murongo uhamye. Some people are talking about punishing Rwanda, abantu bari kuvuga ku bijyanye n'uburyo bahana u Rwanda. Let me tell you, reka mbabwire, this is a terrible idea. Ni igitekerezo kibi. It's bad for Rwanda, bad for Africa, and bad for the entire world. If UN and other countries decide to punish Rwanda, it will cause big problem, huge problem that no one is ready for. Aravuga ati u Rwanda muramutse muhisemo guhana u Rwanda muri ubu buryo, cyaba ari igikorwa cyo guhubuka cyangwa se igitekerezo kibi, kuko uramutse uhanye u Rwanda rukagira ikibazo, Afurika yose yabigize ikibazo. Arakomeza ati let's talk about peace, reka tuvuge ku mahoro. Rwanda is one of the most important country when it comes to peacekeeping. Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu cyiza cyane iyo bigeze mu kurinda amahoro. They send their soldiers to help in other countries, bohereza abasirikari benshi batandukanye gufasha mu bihugu byinshi, mu bindi bihugu. They protect people, barinda abaturage babo nabo mu bindi bihugu. They stop violence, bakarinda bagahagarika akarengane. If you punish Rwanda, they might stop sending peacekeepers. Uramutse uhanye u Rwanda, byahagarika uburyo bw'imikoranire mu kurinda amahoro. That means more war, more fighting, more people dying. Ibi byatuma habonekaho intambara ikomeye cyane yagutse, gupfa kw'abantu batandukanye. Is that what you want? Ndetse ese nibyo mwaba mukeneye mu gihe nk'iki? Of course not, ntago ari byo mwifuza. We need peace, dukeneye amahoro, and Rwanda helps bring peace. U Rwanda rukaba rufasha nanone mu kuzana amahoro. Si ngombwa cyane ko twinjira mu gushakira u Rwanda ibihano, kuko turamutse duhanye u Rwanda twaba duhanye Afurika yose ndetse n'isi yose muri rusange. Akomeza avuga ati now aka kanya let's talk about something very important. Reka tuvuge ikintu cy'agaciro gakomeye cyane cy'ingirakamaro. Aravuga ngo minerals, ibintu bijyanye amabuye y'agaciro cyangwa se umutungo kamere. You know the phones in your pockets. Ese mureba amatelefone yanyu mu mifuka yanyu, the laptops you use, amaraptop mukoresha, the electronic cars, imodoka, izi z'imiriro, they all need special minerals. Ibi byose bikenera
ibikoresho bihambaye bijyanye n'amabuye y'agaciro. These minerals come from Africa including Rwanda. Iyo mutungo kamere bituruka muri Afrika harimo n'u Rwanda. If you punish Rwanda, the supply of these minerals could be cut off. Iramutse uhanye u Rwanda rero ibyo byose byahagarara. That means prices will go up. Igiciro kizazamuka. Phones will cost more. Amafone azahenda, amatelefone azahenda. Cars will cost more. Imodoka nabyo bizabuko. Everything will cost more. Buri kintu cyose kizahenda. People will not be happy about that. Nta muntu uzishimira icyo kintu. Trust me. Munyizere, they won't like it. Ntago abaturage cyangwa se abantu batuye isi bose muri rusange nihabaho izamuka ry'ibiciro rihambaye, nta muntu wese, buri muntu wese ntago azishimira ibi bintu. Ibi yabigarutseho rero ubwo yagarukaga ku ntambara iri kubera mu gihugu cya Kongo. Murabyibuka ko M23 ikomeje gufata uduce dutandukanye, ariko hakabonekamo n'ibiganiro no gutabaza kw'abanyamurenge kuri spaces zitandukanye. Nanone rero akomeza atubwira ko ati and what about refugees, aravati se impunzi byo ibintu by'ubuhunzi ko byakwiyongera byagenda bite? If the war in Congo gets worse, intambara muri Congo ikomeje guteza ibibazo, millions of people will run away. Abantu benshi bazahunga, they will go to other countries, bazajya mu bindi bihugu looking for safety, bashaka umutekano. They will go to Uganda, Tanzania, Burundi and even Europe. Bazajya muri Uganda, muri Tanzania no Burundi cyangwa se muri Europe. These countries are already struggling. Ibyo bihugu nabyo ubwabyo ntibyorohewe. They don't have enough space, food or resources for millions of new people. Ndetse n'abantu benshi bafite ntago bafite ubushobozi bwo kubatunga ibyo bihagije naho gutura. If Rwanda is weakened, there will be no control. U Rwanda ramutse ruciwe intege, nta control yabo cyangwa se habaho kutagira umurongo. Refugees will flood into other places. Impunzi zizajya mu tundi uduce dutandukanye, and it will be a disaster. Bizaba biteje inkeke n'ikibazo gikomeye ku isi muri rusange. Nobody is ready for that. Nta muntu witeguye kwinjira muri urwo rugamba, nta muntu witeguye kurwana iyo ntambara y'impunzi kujya mu bindi bihugu. Nabyo ubwabyo yavuze ko bitishoboye, na Europe yavuze ko nayo ubwayo itishoboye. Akomeza atubwira ngo now let's talk about business. Reka tuvuge kuri business. Rwanda is growing. Rwanda ruri gukura. It is working with other countries, building strong economy. Rwanda rurimo gukorana n'ibindi bihugu bubaka ubukungu bukomeye cyangwa se buteye imbere. If you punish Rwanda, uramutse uhanye Rwanda, business will lose money. Business hazaba igabanyuka ry'amafaranga muri business zitandukanye. Jobs will disappear. Utuzi tuzabura. Other countries that trade with Rwanda will also lose money. Ibindi bihugu nabyo bikorana ubucuruzi n'u Rwanda ntabwo bizabona igena ry'amafaranga rihagije. This is not just a problem for Rwanda. Ntabwo ari ikibazo cyonyine ku Rwanda, it's a problem for the world. Ni ikibazo kireba isi yose muri rusange. A strong Rwanda is good for Africa. U Rwanda rufite imbaraga ni byiza kuri Africa, and a strong Africa is good for everyone. Aravuga ati Africa ifite imbaraga ni nziza kuri buri muntu wese muri rusange, yewe haba no ku isi hose. Ayo ni amagambo ya Trump. Akomeza avuga amagambo akomeye cyane ati ndasoza mvuga ngo and finally let's talk about something very dangerous. Reka tuvuge ku kintu giteye inkeke kandi giteye ikibazo. More war ku bijyanye n'intambara yakwiyongera cyangwa se iramutse yiyongeye igakomera cyane. If you punish Rwanda, the war
in Congo could get worse. Uramutse uhanye u Rwanda, intambara yo muri Congo byakomeza kuba bibi, byakomeza kuba ikibazo. Other countries might get involved. Ibindi bihugu bishobora kwisanga muri intambara, byinje mu ntambara, kuko ibihugu bimwe bishigikiye ibindi bigashikira ibindi. We could see a much bigger world. Twabona intambara iremereye, a world that pulls in other African nation, igatuma ibindi bihugu nations, igatuma ibindi bihugu byiyangaje ba engaged cyangwa se byinjira mu ntambara. And let me tell you that would be disaster. Ibi byose byateza ibibazo, a total disaster. Nongeye kubisubiramo ngo byateza ibibazo. More people would die. Abantu benshi bashobora kuzapfa. More distractions. Ibintu byinshi bizangirika. It will take years to fix it. Ndetse bifate n'igihe kinini kugira ngo bikemurwe. Arakomeza tubwira ngo, so I say this, nongeye kubivuga, stop thinking about punishing Rwanda. Mureke gutekereza ibintu bijyanye no guhana u Rwanda. Stop it right now. Mubihagarike. It's a terrible idea. Ni igitekerezo kitari cyiza. Instead, let's work on solution. Ahubwo mureke dushyire hamwe dushake igisubizo. Let's talk. Tuganire. Let's find ways to bring peace. Dushake inzira twashakamo amahoro. Let's help the people in Congo. Dufashe abantu muri Congo. Let's support Rwanda in keeping peace. Reka dufashe u Rwanda mu kurinda amahoro. Let's be smart. Tukomeze kuba abantu bari ku murongo cyangwa se bari smart, because punishing Rwanda is not smart. Guhana u Rwanda ntago byaba ari ibintu biboneye. It's the worst decision the UN could make. Cyaba ari amahitamo mabi UN cyangwa se nation union or union nation yaba ikoze, UN yaba ikoze, yaba isemo nabi, kaba ari uguhitamo nabi. Uyu President Trump yasoje avuga ati thank you, murakoze cyane. Namwe murakoze gukurikira Ntego Official. Subscribe yanyu irakenewe.